kete ti ya hwe ne say ba na ye ne ko doctor ne che say ya mani nura na ne ho ato no saa ma ni wie school o san ko SS on so wie ye nti o wie ba ye no na o sinema o tu sinema nti o pagya niema ne sei no ni sisini gi ni chi nti die ni se bia se be onye ayi bia nti ne hitoto nuoma no a ho a che se ato na kakra so ho so a na asana aye dendene ti ndu oduru ba bi ne kan se office ade and no ko doctor ne ba ko twa ne photo ahwe ti ye ko twa photo ne be ni sisi no ka se no a o won han ne han a ho tutu ni nti ama na ahwe nti ahwe ne firi ba bi o won ti onti ne sie ni mu ti ye se no ko bia nkwanta ni ye no ko ye ti ye no ko ye so ho be he ye bosome miensa se bibia ye mfa ho mekire ti ye sa fe bosome miensa ni duru ye no ye ko bi o no doctor ne de onti me nhwe akola no nti ye mfa ne nko ye se ye ma ne so ye san to ko wanchi ti ko duru wanchi ron so be ko twa foto na ho doctor so kire se obetimi aye sika obeje no mi de po mi hu bita na ne papa we ne papa de benyin se na akola we se abewo no ma hu ne papa bi ade saabiri mi nim ba bi owo ma hu na to saabiri nti mia nim kunu ne ya hwe akola no be ma no so no su janu na yi na onante no ma anya video bia mo ntwa no o ma tie for ye twae se no onante we busuafo na wo mfie sen 20 years we are sin ejo ye say no so ahotutuo no da so ba sesere emma bron sam no dwurugani ejo nkolazi ni wie ye no o de eno no ahome ya brampa uhema emma so ho a ontimenna ante ono ame transi na onkasa abrante e transi kafra ai e boko ya semu akoda ba mu wa wo ko wo botaye ne se control ne ho aka wira dwane abetone na naso Roma afo mo nkeka mo ho e fada se be wie no mo nsole mebo aye ne ete say achuna miado ozuko Roma na me ma o ye man servant ye papa sefu am nsole ye honorable amode hia ba o ye ahu kire di nipa beduru akire wura abrampa mama me ntra ho awo betena ha ye Ghana form waye urade Brown champion ladies Amsterdam mama boye ne bono mare ho de hie ne o nkaka ho sister ka chire no nyina ho sorry awo nikrachi ni o ti yesa ona na ya ni akola wo ko school ni da so ani o urade ni da so ani oya be ya doctor po ye masindi ani hu mi mama ware ati abeje ko tissue blem ati blem ame tikasieti ye mama mi nyakrachi ni ba ko pe mama no ko school no aduru se di asem na akwa so ne ho wo so e di etiquette so di a wo be twa ni password adwuma ne nde che na kachi
Mame, no co school, what you say? Would you say? 2024 in SHS. When we SHS. Ah! We come. Science now. We a science student. 2024 can you ya ya kasabri o school mo ko be level 200. Hey, mama be bobra o. Watch you be ma be chi ni obi ba ko. What dwane na kra na be dane na na so. Enti ukọ wanchi no ye frase kwasi. Kennedy. Moko wanchi no doctor ni so mbeje say. So 1.3 billion. 1.3 billion. 130 Ghana cedis. Hey. Ewi asemo mre mo. Mami. Awoje. Yee. Kennedy. Problem e buy or how ben dey abrel. E buy no we school. Me we school na. Lucky kura o. Me school me ba fi me washing. Me sorry na me to. Tina me say bia. Normal. Normal tina prepare do bia no. Ti ade na say wo ha ne. Me ya me da me timi na. Ti me na me pinpin me na say ade ne ha me. No say say ade a me kutwa esri. Me kutwa na start na be gun na ya me ya. Nti edidi mu a say me to go we ni so na be affect we ni kan ho a e kan na me ni na bo ma say the me sorry ntini me this e bia me kitapuma na makuntum. Yee. Doctor say jiri ba mo nsole we de kan so enso mo mo aye. Hey, Ghana ska fo mo mo aye. Hey, na de na sebi ahia fo nko a na nsam chei ba yeso e. Na ba sa nante the way am ye committed Catholic mabo masole na mane asore no mo de ato o manim cause Roman for de nko mo ya ade fiti ase ye ndi kan bo baba ne ni be chere se ka ye nsan nko doctor no ne nka be ma ye aye no se ya be sika no nya de a em se be ye ne sa be ye mpe bi mra doctor ne se mo mpe bi mra na nka o mo start ti say yi de o ye yi dangbe de no ti ya de call Kofi una na say hina mo koy Assembly Doma assembly omo my report bibi ai o de da beda ye e say de nka wanchi na omo be ye operation mo doctors omo hwe nkase mu o eti ka doctor ni si enya bi ba Kofi me ma ukwan kasa kire wiase nyina kan wasem kire so wo sere mo meboa why na wo ye science student woni ma de opeso ko school cho ni me ka chairman science ma wo ne so ba cho ni me ka chairman science sere mo mo am na mitimi so njam na so na mani so di mu ya da mani so besi kadia na apesa na wo ye ba cho na kan besi medical doctor wo ye medical doctor tu papa no so nyi unten ho unten nkakura tu ni mu no kasaden uni mu papa no na awo ni papa na busuafo mu ni asotia no bebe wo ayi kran kwanta side ho e no mu nyina yi ani sa pepe so kakura ye yi a oh ye wurade chese abrampa bibi say ya na me ho yira me senka me wo bia me wo kama ba ko pe wo mfie krachi ni ba ko pe awo no so anya bi nya wo mi mfie abusuafo mo ye bi da maye mo ye ne da maye mo mwaye why na ko dai entumi nsole nyina
akora ntumi nsɔle nyina na ahomete akora ba mu ha betumi akuta poma sei obeda kora wale awo akosi da bɛn anɔpɛ ahomakye na ɔmo sim fresh oti ando brekuma chi o ɛna ɔmo atutoma abayi o aw kande mun tagi doctor si maye mun tagi ne maye why kande di bro nya wie ya asema ho keka ofom wonu ni September 2 ni ko mun so le meboa mu ni aketu e wate na urade be hira mo o ma mo bre nya kwada ma mo bre nya kwa mun keka mo ho amu meboa ye bayi mayen kami wo bia kawe nkame dan kama me ha me ho kra me tietie mu aha kawe die urade to yensem o isa champo kakakra na yenhwe line na ye de beji scan no fa meto so na me isa champo wi aka aye so mami me da se se utie Maria Somaya walk here neche se ebusia ya odemo Kratimi ba kusi kura enu neche se wo mu sheda eni pasa enti akoderi ya anka wo fefe ben wona anka wo ba be obi daachi takwano fiti asie nyina me wo kan se obeso wo ye medical doctor anka be fata nso papa ne ho fe nezo sono adie bia wo komedi akira ya wo pe bia no na obonsa no so da any target because me say ahototo no na sickle cell dia say sickle cell and say ekwa and nka be me ho ekakra na che say bibi krom say etimi akọ ama sabe ni nine no so na say ni chepe no ehwe akofa wo se nyina ba because nka ye sickle cell natural one dia em say nka sa me nka da so ewo no enu tini ni mekane se enya baso of mami ye kaka no ye kane se oyankopon ya na eye me de se akoda no wachiche na wire because wo hwe se ni mates eco school wo hwe se ni BBC na ni so na aba ni sei na wotia sie mpo no because akolo bi wono mko ebi ko asebe nka se ko esa nka wa ye ni bibi kura ya je se nka mo em so na efutuo ni nkura hye wode hye no na makoda woda so tiase na bibi anso yankopon yesof mani minimi ye se edru ha se die ewade no besom akora ba ko ya bo ni dia sebe ne ko na tare na beti otini mi kura na nyenye enso woda woma enne akoda na ni bibia aye kamen na edin enso na aye kama saa na wese enso die minimi ye se onyankopon ebe pega nsa enti ma mi so so ati so wusu na bibi ya wa akode obe ya bobo enti enkwatenti na wo so ye be sama wo na wo be hu Yakopon che ni mo nya wate wonya dia ba asedi aso fo na so mo de bia be boko wate so sorry me da se me lady me ra ho ma ye din mi ampa no chese obe hu se mebo mani na mi su a na asem no emu odin na ye ka semu die mu odin mami de buafo ne hwan de buafo ne hwan a kwada ne nso aba beto ne so a oye ne nkakra se nyame behu ne mobo daache obeye doctor akra no so otire odi sua de enkura dodo sen ne si wono mobo se SS ya mi ko emeye science dodo na wofo na force wo mo se koye science me be se obeye but uja ye pema ya me ko SS me koye science na behu na wonam fofo ko na woti se ho enya science ne kura na etwa mu a baba be tiana obesu sa asem we die won su sei pise na ni da so nyina no ohu ni se na brabo no wiase no aba na wieye mi si niama me peja niama insu ye hwegu a afi dia madane apachi kura koma my lady wiase bibi wo wiase o wiase hu
na didu abo ni se dwa mema ni bisu ye ma mo samo de baabi am bedro bia na mo de stamp asi ho na mo ayira free stamp ne ho se nipa ni benyini se obeye den no ye da mo ase be ma wo de baba wiase abone ho bra wa ye yanka nti mu franto mama akura ya ye yanka na be ma ne kura busuafo ba be ka ya brewa yi se wono mo nso so ba ne ni bi yesre emema ni bia wasa asuban wono mu nyai na fe ya dofo no mu abre bia su hwe manimu aye ni suo ba yesre mo mu hu ye mobo na asem we die den se na ye ma mekan ekura no a yenim se nko wa ya ma na broso yesre mo mu hu ye mobo na ye ma me hwe no mo wa ye bebre mo adawro ma ni nyame adawro manchi bo enso so de ne de ano odin gise mo bem na nyame hu ye mobo. My lady, me raho me das. Das. Abrampa. Yeah, basia. My lady, me das pi nyame hira pa. My lady hwe me de me akura na papa na me kan bibia kire mo. Mema o mo wo ma no mo dwane agya wo no. My lady no me hunu nyansase me wom. So ne ayipe aponchepe. Wo ya aboa. Aboa na owo a wo jane ba ho no. Wo jane hoko. Shese akura wonyem ne maame de maame kan udwane jan be sinne akura nya 20 years onim ne papa oni usikada onhye watade da edidi nom da maledi asem a wo kan ya maame di to so hwe akura ya yeyi a kasa bra busuafo to nkra ka abusuafo no be firi nkra nkwanta ho aba hwehwe se ye de hye wa ye doctor waba ye be pe bibia di maledi mema wo mutesa no nyame hu omomobo nyame ehu omomobo hwe akrei maledi nyame na mo so obesore enka ho sei na sedie nipa bi abo ontrimu pose wo de wo ne ma ne bewowo ano maledi me se sampanifo ya na papafo a waka wo masemi ebedru ba bi na ne nsa aye tenten eche ne sere akrei wo mompa pa ma wo ba bi ane nam bia enti adwuma wo ye enye yie maledi wo de o pass wo mso mo kwa hwehwe papa na enam so wanhwe akrei enti oni bibia wo no oni hu waye hiani ya sabi woni hwe adwembone odi dwane gya ne maame eho dwane ye no maledi on di akwa wie maledi ye gina so ne asre abusuafo eya wo mutie ye nyame adom bo mo mutie na maledi ya na de me ya ba kuni asikafo pa wo Ghana ha wo eya de we se nka ya no kura nsi aka wa friend number ise mafaka no ye woni pa bebrebe enti e besre sampanifo ya mutie ye mo esremo akodai 1.3 billion yesika ketwa se ya anya so amaledi edidimu sa na de ne ko edimu sa na de ne ko the 20 years maledi obenyini akoduru he ansani ya in operation sabre ya wuswe ye eno so mo ye no timita se che onyine duru ba bia o mo ntimenye na yi no so e che kura na infection so be edi no wurogram eti maledi eye kromu asikafo aburuchirefo ona wo bibidi omo ebo mu din a ewiase nyina ni yasre wo mo so mo mabua ye na abranti ye nkwa na operation 1.3 billion nya bitie sika maami betimi atena krono a wo bodin disai esuotia ho go ton asase wo ho nyina kra ntimi ntua enti ye besre tiefo ne awefo mo amoka bi wom mo obi wom nsem akola mu mehu ne mabo na ose opeso obeye medical doctor adwene wo ne tirim no eya adwempa maledi say adwempa de ye besre omo etie ye omo ahwe ye ena wie se omo meboa ye na ja akora nya na yaresa na ontimi koto na school so maledi say enye ne ma ne nanan ne abusua nkomo omo ne di a maledi du ba bia nko betima ne ho bone e say 20 years mebubugu ho edi adwuma na me beye etimi ahwe me ho ahwe mabusua number no we he so enti maledi ye besre wo mo eti no mo hwe mo meboa ye na se de mo ye ten wo me am personal number no so a ubetimi afre na wa sende number no that 0541126626 edi ho so ye de Edwin Fi Johnson 0541126626 pamoche wa number no that so no mo why wa wo me am line so a pesa wo the family line so eno so betimi dia fa ho nyina ye moa
yenyamu half kra na nka okọ start ya kakra na yempe de beka no say de anodene awo me ma kwan etwa to na wakasa na afi ye jam kwan na yahwe free chene ekọ no de bebe bia ye be frem kwai ye de program no sa na ye no ye ni say no ye be sore no na afi aboafo no be frefre nti mpese mo kwan no wa nti kawase mo etwa to na ye nya mo kwan na mo nko nti de be free chene ekọ no de bebe bia no ye be frem ai bj mate se wo ye nya mi nhira obi asan ni bia ba na Muame. Mam na nai. O me ya krachi ni mam. Nsira on bebe. Yango pon kan bi akoma. Anano mbono mare ya sramo ne. Sramo hu nyina ho keka ho ho. Bono ade hia mo ya kwantuo mu. Mo wa aburu kire sister ka kire num nyina mo wo Germany hu nyina ho meboa ye biware aye de hie ye ntumi man na brabo nse esrem ne bronchempem ladies fo amoya Amsterdam sister Akua Patricia one Mr Francis hu nyina ho sorry bi na ho moaye asem ne abayi enye sika mu half kra de koma doctor en o start operation here enim se wurade adaworo kakra ye nyina ye beboa ma ye tua makoda watumi asori akoni school na sakoda 20 years pa be kuta poma na brabo mu say de wodene pa arampa wewi na aya yoro hosem tu kan wa kan sai adesre na na ye besre o ma etie ye no so mo mra meboa abranchi number ne 0541126626 obi biara ai kawa koma sakoda ya asemu emobo ne papa enyem ne maame a wogi se hane wansi obi ne ho kawira ye hu ni biem ne nanne ya ne atete ne kaka mu a de ahwa akoda nyame nso adaworo makoda ye wotire oye science student we school 2024 kanya yade eche we de to ne kwan mu a kasa brebi anko university esre ho homa boy ware be bia wo ya wo hweme ana wo tie me unfa bi me boy number ne 0541126626 na yempeja ye bei enyina ho biu na ewurade be hia mu Roma Catholic asafo mu wo Ghana nyina ye tonsa frem akora wo hwa ye so ye mass servant sa honorable asefua tafo MP onu so ye mass servant ni bi okay nti we de wo fa aseketu ani why honorable mu amunimu no mfa ntage ne mame se wo mum waye yesrem mum waye akora ya asema ye mobo e pam achew awo kan wo de esi na kofi nso meka ne de ne nya ho kwan kofi kotra o fa kunwa nso Se be nhwem be mu akola ne mam yankopon ka bi akoma nya wo bia no onyi hye nyame anim onyam ma akora wontimi ngia na ne so mam ewi ase ehu mi kotu nsu agu keke chesa ne nan na kabo mu kora sa na yi nti onante ne sa onante sa ne chesa nsu ndi nachi ne me ye tobo chesa wo so mu si a ontimi ntire ni mu ti sa ne okunkuru ho na ne chesa ndi nachi ye be po no kitapu me ne me ka se hwe kai so no so odisi so wa hwe yi akopawa so akofa asema ba ti okosa ani ndi nachi sa na betu edi nachi sa ante no tempo nwa ho de bi sa akwa nka onham kofi wa hina ko SS no atwa ko no Suma Nkomo Suma secondary aw yeah from secondary day yeboa aw waje yeboa my husband aw me kasa wase me twato kire Ghana ni wiase nyina ase osre wom oni buafo bia mpesa wo da achen so be ye beden asresrade ubese uko school ti omomwa
why be one no ya make a child of one say obibia ni si mani susu pese minyi on be hemna this one what team from min kura brain I believe say bibia come ni papa de minni ni pranda pranda Miss Ross for obia mo am bibia ketwa bia nsa serum ante ho babaji mu se lole fe if you sunya fiti anu be see her there said maybe 2 million yo me mamu 2 million am for tina atia ko yi me pese black ne bra abusuafo ye nyina ya fo ye wura ho sakola TV so se oni obia ne nana na ahwe ni free ne nkola brim ne se kwasampani ne de odwane ye nim baabi ho yenye ya adwen so se ko hwe yenya ho enya ho ko hwe na ewurade wo behwa akode mi di mi nyame amaje na di se ya ye ni se no free chine ba no ebeka obi akoma na wo hu ye bayi mobo esere mo amunni mo no abo asefua ono ana menim se oye pani a oye ma servant bi aha nti na maboni di ababo no montage no maye na omo meboaye na akodai nko free ni surgery na se yo ma eja mo kwan wa ya akora ne ko yi lole fa brem nti wo chena de besi bia mefrem why ai sa mo monko ai afa ne nkrofo start frefre ti bedu o chena no de yen saka bia be frem ni abomama na e why mo kwan no wa empese e be hamadwe nti me se me ba no ko yi lole femrem Oheneni mo hariyo na abrampa le de no kre na o ka se mbi ya de akese e bo enipa na hiafo pa na maledi chesa odwene ho a wonti ase we sikani bi a 1.3 billion yen iska wase se abrewa onisuo no TV susu ne nana ebi ni ho ahwe na timi awies kola ni su ni made so ebi ni ho wase me kan se oton na sase ukromo nyina kura wonye sika no mfa akura ne nko o so hu bi kura da hu bi da wo fie ho ne krache a ode ne betu no ho ana se we di aya no ye be sere wo mu ahwe maledi empanifuo bi omo fra kakrakra empanifuo bi wo ho no mu amaledi ehumobro wo mafa ye be sere wo mu so mo meboa yo sa akwa no so eye opani Ibrahim Mahama ye papa Ibrahim ye papa maledi wa ye bebrebe enti mu a mu tie ye TikTok for one obi a wo tie nka bia mo da mo fantagin mai so meboa eye abrantie mai e so wa ye bebrebe ohu se ne ma ko chiwa no abeboa ana ye papa yi doctor o se kwa me despite onso taye bi wa ye bi bebre ame ye hu omu nyina me so yi mu na ye nhwa akure na ni so ade hunu ana ni tirimu pa wa bose o pese nyame me pegya no abije na o mehwe na busuafo no nyame mfa mo so na o mo meboa sa kwa so nti ye besre pa mo amu tie ye ne mo amu hwe ye sem se mo mra meboa na akure maledi no wa mo obi ayra ho ha amu obi ayra ho o hwena ayi mame na ni suo doctor nana jema bedu nso nana doma ai onu so ye adoye se yes adoye ni bi okay enti onu so o meboa sa kwa no so na akra no intimentinsi no so intimentinsi e se mo ya se ya de be ba be bo ohia ni bi ma le de on se kroma se ya hwa de ahu no ya de bi ohu a anka sikani bank enko no na sikani a chese 500 cedis pe ya agenti utimi famu bi koto aduro we wanya sika ntuntu utimi famu ebini akura yi die ye fa ne se ni sisi bedu ba bi wantimi anye operation na de asem na ebeba edase na abrampa na ledim som das ensemhunu ya Ghana fo ye di a ya to ye ho so se
yebeboa awiase onse na nse honorable Zuba Zuba baby otie bi nyamishira no nyamishira no onso ne nam dwomu a saadie we a oye no bo se gan enche ombeka se wanya ya nto aba omunyaye ya nto aba omunyaye ena otu ya no aduane de bia na ye ni kunom ena ye nko na ye hwe ma esu no odi nkwasasem no kwasem ana male di woken FDF braso se na bra omadwumani wo mu magura dwam surprise omadwumani we baabi ye nyam niema nika fidie so momfa ho FDF mu nwura ho aba eno enye omadwuma ayo omadwumani ice kenke kwabrane ye se de nan nyina ewo ene de na ewo na ntosi aprone ye yam kirr na me uton so bolo kra na me frewa wonsa na me hwe kakaja ye wa me nto emli bi me kwaton kra do kwa me hwe ma me nsa kakaja wapena ni me fun wanya ko na me boy ni ante say me dingu me yam boy ye na da nyon sa na de bodo awure ya oton kokko wa anim hai ai ana me ko na me say no so bolo ra ne ba me pa so me drasie mu me ko na me say ma ne bi na so ma me nanim de ntia ya wata asoma me beto bi wo kokko na atoto no se da bi na me say de o si di wu ni no nanka enu ndi no me beto na wuni hu ni am ka bibia and be a crazy na bra pa me koton kra do kun e me pack me ka do kun mi we se de wasi a hihye ne am na so we de be boa mi du ho yi obi de ni se chi atata nsuo na me se me mame kwa pa na me nya akọ sheda ankon de wanya me ko tena me kem na me antre fa do kun wo ha ene se me ko shege ya ho me ko shege ya ho de chamso corner store okay ni pe guso no papa bi shege ya ye enyasam ketwa efien kate kwai enyasam ketwa eni awawa ye shege ya oba kire ne tie wo so nya ne nkwan tabi ne nkura emewungum me se da ye kasa asem na bo bla bi no ka chem se hwe ohun bi pito ne dem nkura no egum no se ma amene di sifu bi enu ase no asa wo musei wo se ma enye kura ba ko pito o se mi gina ho o se kapenta fo do no gina mo hwe ma amene o sa o di sifu no se nkura no wie ya o se bubugu ntuam ye pito do amomo mo nkura no mfra amo nkura no nyina ye wo gin nkura no afrim ebubu akọ egutuam knama lai ewo tachiman ebo no na yakọ knama la ho eho no mo di pito na knama ya hwini mu nsu a ye jeejira ani pito ebo no na ya nipa bie ni wa kamla ewo sa knama lai ho no obi an kamla ho wa buru susuran anu wa we krema de ba yira wo di ska kwotena ho a wa bia kwa wi di aka ya je wo te fo mu su ya jinkura efrim ebubu akoma nipa no ye ade abonten bia de FDF for mu starting we see from ni kanikam mu nkohwe ne ma je jam no da no anu odin maledi na oka eye mayor asem maledi de papa yiye be mahwe nti ni ye bi se ye ho se ye sikuma se be efe no mayors dodo aba no adwuma be na no mo ye ayo o metete office nkwa na condition bo mo papa da bia ni ha wonnam krom anam dwom da bia etime ya se ne office kron tra ho nche na oban maledi adum building bi o de bo tun for about no se gata kese bi da ho ne yeso o makata so mo aponua eguso ne yetisu edidwa na maledi pani koko pie ho no ma wo ma ne mema ni pejaye no ewurade nyankopon wona gina mu onya adwuma no de oso one ne nya adwene bia no ontra ne baabi say ya na da bi odi de ama aya na manyofo no mutumi nya de ombe no osuro ne selection say ye betu atia no because o start so ye the right thing and ye nto aba eti age se obi ono why na dwe se onfa ho wonfa ho nti on to ano adwuma na no be ye male di hwe lord fair chamani boy o mu bu nkrofo yi se ase zuba wate task force yo mu nam na no mate bi se de mu se bro no what dey enfia ene edum no because sika o mu jije nkrofo no anu odin male di na ewe nyina no mbetwa so aba nti papa wonya adwuma no wonye baabi o so oye kodru bi onkoso male di ukokro ma ho baabi wo ho na wo fa o ma hihye niema no unya kwai didi sa otisika akwem
car no so break ewo mu a etimi faili eti saa nneɛma nipa bi ye kurom ɛne baabi nipa fa wo mo ton ade no mane de no ye de ade na ya na ewo mu tirim run about no so o tun for run about no baabi nipa fa ɛho no ma hyehyɛ mpaboa ne nneɛma bebree asisi kwan nipa e ba na car so ba enti nipa nam ka ntem ansa na watimi atwa kwan mu ɛnyɛ saa so na o se ye enti papa ne bɔ na ba so baabi o bia wonyene no onye na dwuma de o so won to aba na onyai se nipa bewu na mo so na gata kankan yi e ba be kum nipa die atwa nipa eti wonu se nipa ne so wapam no to aba onyai onu ani yi yo abato no okoto nto a onyai me da se mu male di so me da case number 1 number 2 Joyce Boache ehin no free ba ye da kwadwom na ya na omo wo hia ewura ye ni agro ate ehin na Joyce free ba ye da kwadwom wan no obo ne kwadu Godwin ama amoa wono so da kwadwom ha God oda yinko amfa do ko ama da kwadwom amfa do ko ama let say oba fefe oba isho iso e Bible cry bi focus ya kasa prekoshira bodu an cross pede mahano so ko yan sole lighthouse abrofa sole eni amu de jama mu nchia mu wonchia light abrofo de ende sam nchia ana hello hi sister brother ana monso mu wonchia mo jia say shalom imagine say peace yeah shalom lighthouse near Bishop Dark Hayward Mills yeah shalom you fancy be wano kasa oi mpacho Joyce fancy ni fato Bible no so abodi me yeah Joyce ma wano so me Joyce Boache me sada Bible iso sa sama me bekan no krenko a me nintro onyame boa me order am Joyce asembe na ba pacho boy na your friend Godwin boy be your friend Godwin me boy na me netem me na titi UC me na titi UC kase be ma na me neti why men kase boy pacho you kase be ma na me neti e wo TUC nti yet na chai ni yakobe 3 years nti wan kasa wo mfi sai what 28 sai nyina po bon asere wa de sai na o ha de hana o yo de yo na akokwa de comfort boy achichede de chairman for the foreman enyina po bon 28 okay tu shia no say boyfriend girlfriend ayo ti pache wo mu na nyinsen bai enti nyinsen ne bai mo trade isi ansa na nyinsen ne ba o ni e ko be 3 years na no so opeba ti wo ma no on ka so opeba enti di enti no ama ho bai posolo motu ni Lydia unu ma dekoro me no mo yinso anya amfa akoda na e wa de se owuo mu nkwamu o ma wu mu ni kwase asa na wankasa na ushi aboy no na ye de adwuma ubotri we hairdresser e no no so ye den ya churo he janes wanya ni posting fine emra ushi ano no o ye adwuma no wo mu dada okay kasai tinyi sane bae no no ka chere me say onye ready so obewo tu obetu ama ayo nurse de so no abewo pa na etu onyi nse enti no men say ni hwe ena me see you mate enti hospital bi wo emodi emo hospital ni di ena me call ye ti me call na me call check me na me nim se me ti me call mo check hwe na mo say menyem but nyinse edam yem enya meto awudi ena me so okay ena mbusa na senti metinya anu madura na o se aduro die se me ka se menu madura ebe ha me because ensuo na akra ne beba bedem edi kan ahye na akra ne na emedem se menu madura ada se moja betunya maframa nti ma menu madura nti yem pese me ye bia no se pese me ya me mbra ho but me nko
na nyinsen no munya hu se edi se anasa nti me nko edi be 2 weeks na maba nti edi 2 weeks na me koi na abeto abemu wa fefe hwechi waye wadi o me se nkra no moye samo begege wo ma ku mu bekum no samu de mu se ma baba ma ha mu emfe ngom na mu wi ama no nu abubu nkra ne nkwasea e ma dane dwonso ma dwonso ntatata obi mu so sada nti me koi na me ba na me bo na mane sesese yesi abeto nti menya 6 weeks one day and I say oh okay it is say dia na ebe na me se me dia nurse ni na ka ja me se me dia broken mewu nti nya dia me say and also ono so nya ready nti me say no na me so me se chenchina me say no nti aden akasa bebre ba nti o ma me be kan me frɛ o ma ne ma me ne be kan say ono so fo aso se me say ni say oh ye die ni boy no ye die ni omo half year fancy na ne ma me ba tan e be gina mu se kotu anyinsen e wo bra ma me no ni baba o antira enti o ka se me say nyinsen ma ne de mbetu mi fie wura ni ma me no se o se ne reason ni senti o se say nyinsen o se o mpe musuo bia wo ni fie e die ni o musuo ni de he nim de enti o ka sa ase be home yes trans home imbush trans hey who can ma sema yes what time I am say mo ni ba no ho fe agudie bi ya shakura yachi shakura no ho fe ba tan ya obi no obanyam no wo mpa musuo to mi ma me mfante e she mo ku di pese she o motuam ma me mfante na pese she motuam e she mo ku kuya e ko hu fie wura se ye ko tu anyinse onya me fa abo ne che imbusu ye nkomra so for my member that say etiefo ne ahwefo na awie asu achia mo sharp herbs na ne modi ahia yi e apomden e na ye de brem no kwasem ni se nipa woti asena wa apomden a ma wani nku hu yie papa pa isan se apomden de e ya adenya de kase a nipa bi owo bibi atwa so ma nani eku hu nipa bebre na wo sika na so nam se ne ma nkoyie wo nipadua ni nti de bia eni je nheda ni ho enu nti na wa apomden na wo kra ne sisi a etwa se o ma wani ku hu na se wa apomden no so betimi apema konanim de bia wo nipadua no betimi anya ahoden nipadua no betimi anya apomden nipadua no betimi atena yade ani nkam ana yade be ma betimi afredi akontem a yade ba akopɛ e wo se immune system no e wo se self defense no natural self defense a nyankopon nyansa ne nipayomu ode ahye ye nipadua nim no etwa se de biara da wo de no wa ahoden pa se koba ne saade a ene apomden no wo betimi abɔ ho ban wo betimi akora ne yie na koba se immune system ni ye weak anasa na ho den ne te kofom pe ene na kyese wo pempen ko wanim se yade bia ko wu e ba bekrawo yade bia be nipadua no so a wo ko a obebre wo be nipa beta yare esan se immune system na ebo ho ban afri nyarewa ho no odie no na ho den ekofom merofofa numbers no adwen kire no wasem bisa no wo testimony no fafa so numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 ya kan say ya na ebinom ntiase ese na eyeden na yade bebrebe ewo ni ewo wiase se mitimi bo me immune system ho ban nko a sa yade ni nyina metimi ako adi sunkunim merafo nyankopon nyansa ne nipa yom sa na waye no obi ntimi mbisa nyame ase obi ntimi ni nyame ntwetwe nyankopon bo nipa no onim sese de tie bia yade beba esan so nyansa bo akwa nyankopon a ohu akirade ye ne enu to onim sese de etie se de nipa wabo ye yesu ni ban ete ene se de niema ye beye ya brabo ye beye ni nti no se de etie bia yade beba yade de eka nipa ho ebeba etoda wadi de mutimi nya yade free mu empo wonum utimi nya yade free mu oti asefo asase so na ye adwuma de bia unya kwan enje wa home unya kwan ende yi a eno so kra timi kofa yade e de brew na eno so kra na sa wiki immune system no eno nti na obo ade bo ye no
or this immune system need you nipadua mu say omo ye te say asrafo a omo boye ho ban te say de oh my Ghana ha mu niawo asrafo anase wo security agency a ebio police ni soldier for omo boy ho ban wo ye man mu enu ntinu de biara da ye hwese sankofo no anase sampanimfo no facilities a omo hia de be bo man no ho ban no ye be provide de ama omo anye sa pe na se nipa bonefo bi eto hye yen so a omo be wiewie fenfram sa na ye nipadua no so te se utimi bo immune system ne ho ban na wo de immune system ni hia de mana eba ne sa de biara da immune system timi boa emu apom de no kwa nanim na se akoba se immune system no de onpe na de bia wo de ma no na wo so a onhwe mo ne ho ban okwan bia so a ekwa akofo ha bebre di abrew ene yade bia ekotwam e ba bekraw yade bia etwam e ba ma wache na nyese wo ma wache no awako obeji akonwa na se egwa obeji tena bia wo nipadua ni mu no obetete no haw wotena se wi a ono nko antena obekwa akosesa ahodo bebre di aba beka ho enu nti nipa ba akofo obekwa hospital be diagnose no ne yade ahodo bebre oba na se ni nuro kura na enya asem keto areho obetwi nuro gu ni nipadua ni mu saa wa nhwe yi a na ekwa akofo how di abrew enne mama imbus me twi adwen asiso se immune system na covid time na ye ho popo na ye keka ye ho na ye bo ho ban na ye hwese ye be kura ni yie no eda so a woni padua ni mu na noa na boye ho ban free malaria ho enoa na boye ho ban free ulcer ho enoa na boye ho ban free diabetes ho na empo sa anyarewa ne betoa ye mpo free mu a enoa so na hwemi etimi kudi so nkunim wo immune system no na ho oden te sei immune system no ejina na monso anasa wo de na ho oden ate akofom wako hospital to da obe yare obekọ doctor be mo waduro oba obe no maduro me de aduro de anya papa na wasa akọ na doctor mo waduro obi betimi akwa me ati say drama no several times ebia na ye immune system no na aye weak nyankopon anya wadom amu ankohia doctor bia na adwi besi so amu achakete se ye maame bi ofree ka so a no wo cancer eduro na dwa wontumi na ono wontumi ne di oda oso ba da basa no honam nyina ye ne ya ne ho ye ne basa ne tese onye okay ontumi live ne normal life no okọ hospital doctor man aduro oba obenom ye afekra na ade ne ye kese no wasa akọ doctor sama na aduro ase enti nyankopon ya adom doctor ne se mame ncheki immunity ne nhwe ade mame afa okọ cheki ye si ni immune system aye weak yen ko trade roma na onko pharmacy nko bi sa aduro ne ba 1005 me no kase so ye maami me kase ewemfo 1005 na okofa ne hin wanom ni 6 months continuous o se mati imboost fo nka meto aduro yi bi na maso ahwe na onum aduro no o se wonom 7 bottles dia eye ni nyina ejai na obisa so obetimi ato aso anom na ese mama koso na nom esan se imboostable mixture de ye ntena se nyare nko ansa na yanom unyario etwa se wonum bi medofu se sia immune system ne strong na wasa obo ho ban Bronese prevention is better than cure. Adentia. Sa wa mo hu ban na se esei ana eho ka na se wo treat ya enye easy. Especially omo ya de krankro no. Ya de krankro no kwa bebre na nra ya de moto so no. Esa wiki immune system no. Eno nti se sia wate yenka police ni na duro ya de enubrane hahama aye a yemfa ne mfraframu bia mframu wonum aduro na wotinka se wonum abibidura na se wonum hahama ani nubna ankasa na ewura nipaduanum so eye adwuma obitimi fra o se menum aduro no fifre temi saa na mekoda ye mitumi dai obi so fra o se menum aduro no mi yi amaman saa obia ni imboostable mixture ne ewura nipaduanum ayema no de atia ne se eye adura se de na ho odin sitie no ewura nipaduanum a ewura ntokro mu na yarewa bia ehinta na edokro wona nso nya nhuye ebi wo hokra wo nipaduanum so eho symptoms enya na adi ofa yare bi ti say HIV virus ebetimi ni nipa betena 6 months obekọ hospital ye hu bia 6 months after 6 months asani ye hu say virus we na eha no na sa virus no so say de nani adct no obe attack immune system no it the moment why wiki no yesi nipa no wanya ace obenum aduro bia enya adwuma wo nipadua no adentia yare bia ba abeka ni nipadua no so onum aduro kra onhuna no de tie ne se ni immune system no aye weak enu ti aduro doctor de be ma no eye aduro eboa no na boost immune system no na immune system na
etime ne virus no edi asie medofo ebia na sa ya de bi mpo na virus yi bi na aba oni padua no a ye hye nkran se fa police ni na dro imbustable mixture no fa kan abrofo dro na wo nom ne ho na ye hwe se immune system no na ho odi ne empeja ntentem na won so mfa wadanse ma yade be na tete wo yade be na edi wani se enye yade a chese ya declare won ko empo ya declare wa mesinum imbustable mixture no police ni na dro ni bi eno ni adura ebi mutimi de omo yade atu aduro so ye be krandro frama no ne dia ba obenum aduro na anu ohu ano the moment obenum police ni na dro no odi adanse therefore police ni na dro imbustable mixture ne di eyaduro eya bibiduro kan eya du papa nyankopon ayaresa ne ni tumi ahyemu ma na nam se ade adwempa eni akoma pa ede nipa apomden ato yakoma so ni ato yebo ase aye aduro no ede ni da ho aya se nipa no mu a eboa no ntino nyame so de na ayaresa tumi ahyemu ti obi obenum aduro ni bia no odi adanse menje ho akinyi bebre enkasa manum nru ahodro bebre ayede aframa no ne kraba entumi amoame enro bi ame no me na ne boode pa entumi amoame na police ni yadro 30 cedis ya no na be me dem bedofo menje ho akinye na apomden enti oman bi so ne akofa de aba oman yi mu apomden ne ye na ti wa ha ya eno ane ye hahama ne ye nubna etwa ye ho ahia no se wo de no kwaredie eye adwuma na wo ye hahama adura nyankopon hira so ma wo eno odi ama police ni na odi aye imboost herbal mixture for numbers no na ne ye ntwe nkomo asem bi a kire wadwe no fafa so se opa dundudu atu so frɛ ye eye 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 make an say bia na wo immune system na aye wiki kran so na cholesterol so kosoro ukọ hospital doctor kan cho say cholesterol na ekosoro pa sugar no susu mu apeja merofu imbustable mixture ya wonum ya ebe boost immune system di ama wo no ese ebe boa at cholesterol no so a control ne di ama wo obi ho no mo se mi moye dududu mensai mi ntimi maso nerves ni bebre adamage nerves ni bebre ho aka wo nipadua nim enu nti adwuma e wo se eyede ma nipadua no entumi enye me pa cho bomoden nanum police ni na duro na wonum a ewurantini ni mo jamu na hwe niema bi a enye anase niema bi a ho akechema na siesie no feduro no ye waduro ebi kwa wo de ne de ye infections de bia be hospital ebe diagnose bia no ye see infection e wo nipadua nim wo be no maduro ebe kọ na asaba so pese obo ho ban pa de a na se infections no set barriers e wo nipadua nim e de ma ne de a ene ne police ni na duro na wo be nom imboost herbal mixture no eno na wo be nom na yo si akwan de ama bacteria ne virus any infections na omotete wo no obitimi ka se miti pai me ya papa mintumi ni di me pa cho frase na no police ni na duro ni bi ebe boa papa ebe mo atumi adaka ma nipa kra wantumi anda yi a obe so bo sa se wani subiriw ase wuti ya oya wonu mo atu afi wantumi ni di me pa cho frase neno no police ni na duro ni bi na emwa ebi kura na yefunu no ohaw bi ewomu ebi na yefunu no niema nhye dan koso yie ase flames age yefunu ni maboso srade adoso oni padua ni mu yefunu ni mu enu ti debia wote sound bi ewo yefunu ni mu a frase ase onunum imbustable mixture no obi wo hono mu a watena se metena se kase nko waki su be 1000 me pacho no police ni na duro ni bi ebe yi sa ne o mani nyina afiri ho indigestion odi aduane ni ntimi indigest yie debia aduane ne hyehyɛ obo wobɛda wobɛsɔre no pasa bi wobɛki so no ase kan senti bi a enye kra me pacho frase nonum imbustable mixture ni bi ya meta kan asem bi se anadwo didie de enye ye encourage obi asa onidi anadwo nanso toda yefunu da pafo nti wobɛduru fie nwumre komdew wodi edi obedi bia no owia num imbustable mixture ba ya atama ne nye fruit na emmoa vegetables eno na beboa nkofa hangover na ohaw bia emfa emrewo medofo imbustable mixture onsa na yetitriti ona yetitriti unemo edududu untumi mpo empeja mpaboa hye onefiri krampa unhu mepacho police ni na duro no ebeboa wo pa yenuanom ma akra de mesi bonus sa yenya na eye bebre obe bia ni immune system ye weak ya no de puata ha ne pa obe ko hospital ebe ma no white duro obe num na so so oba enko se bi se the police ni na duro ni eye wa duro na hwe se uni adanse
afenso so menses na emayi no menses na eba wuti pains na wo de wonye na wo da ho untumi nya wo ho hwe mepa chow enembre mu ha imbustable Mr. Woho amafo di ho adanse eme di ho adanse se eboye we yemfichi komu entena se na mienyi wadi wadwumam emfa menstrual pains enya excuses emien kase wo ye lazy mepa chow but modern for se for imbustable Mr. Police ni na drone fire wadro na hwe se menstrual pains menstrual disorders no ebetimi ene watena na ebia na opese otete wa wontem ekwan afa so ye amwa unti enei menses no etwa nanso nka wonru senka wutwa bra eba ne sana so opese wo menses ne sa bayiye na eba biem na sa bayiye dia ene police ni na drone ebedi wakagene mu asema me ne wo kan ye wo testimonies bebre a ebi kra eben mi eno ti me dofo bomo den na fa imbustable Mr. Police ni na drone pedro ya peti won kran mu se o pedro ibi atu a o kan shi dragling enye na wo honom herbal shop se o ho pharmacy akese e wo ho nyina ebi ewo mu afe wudru kaso a tribe of Judah e wo ho e na afe so achimota e health alert shop o mu wo honom abenya biato ekus pharmacy ni widamo mu nyina wa Accra Ashaman wo be kumasi a PFA e wo tafo macro junction he ya afe junction abrepo junction arms herba e wo ho have me mu e wo honom a mu so benya biatu afe yenko tachima so efa boache wo ho ubenya biatu wo ho ebibidro fie ebi e wo ho brekum e Clement herba sunyane e cap herba northern region be bia imboost ato apeti imboost pharmacy so okumase kode bra na ni embedi djuma utu imboost no wanya abrofodro bia opede agu shop so ebi wo ho numbers no e 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 yada mo asesa mo ni entra so fuma me mo ni nyankopon enya adwuma yada se so bye TV na madu Joyce transe Romai father drew also nano sayo tititi hunam tutu pressure emoja broso ene yade ekodi ewo bi eda so a woko enko no for ni kire ho Romai father drew betu ase de ama o man mu ba bi etu na drew tu adru ubenya bi ato 0552668517 tago heba mesha ene ne capsule yenkonko GBCC ba chow eno so eboa papa ane oba wuni atenka bema wuni atenka nemu sayade awudo nyina da ebedwane wajojo tedu ntimi mobra ebegina mu eye tago heba mesha ne capsule kona kwa GBCC 0243228296 Sister Kidi Glamour and Wardrobe yemfa ye ni nkire ho obimfo a wokọwo niema wo de bekwa wo ye nyina fo ni kire ho eno da nchen ye ba no ba ni mema ntade nkoda niema akono empempra wa de bag ahodo eye kama ye wa hojo atenga junction fo ni kire ho ene China mo ni de no share dan office na ko Fidelity Bank no ko ho sisi for sister it was 0245749199 and 0538333973 medima for say wani amawo Dr. Time da so ogini hudie nti obetwa branto yade so amoya de din a na no nkire se wonsa pa cho e wabu yakwa agogo na mfia ni nkire ho stroke diabetes prostrate ni nyina bedwane 0500727215 Unilever force or the Pepsodent cavity fighter obi anko gibi onu musu a wo se femfem eye o pese no so nyuno ko gibi na mu a fatwi o san na yo ha ni nyina Joyce aha na wo se wase na de betu fie wura nim se de de betu na nim se one menkasa na ko se nyi se nti me fie wura no so ba ono wode ye no kasa kire se beboa me a eno de wo me a me ho emo a me so wo me a na me ka kire ne se ni o maka ne de enya de a meye minyi no si yo mako doctor ya ka kire me se me ya me wudie nti ma me ne ka kire ne se one menkasa wasen one menkasa sani ebe ya meti ase na kotu anyinsen makoyi ato bu na me ka kire ne se enya de a meye da enti ma me no esa afre papa no busa ne se akosi se na papa ni kire mu kire ne se enya de a mese meye enti
na papa ne me di nkomo papa bɛyi ye fie wura no o ye bɛma okay no oni me di nkomo me nso na de meka na meka enti na so mo ba betena ase ma me ne ba fie ho e ma ye na ai one ne ba no ni na ba ma ya tena ase wase ne friends aí woni mo wase din me ni meti na me kaya ma ba o kaya o bebo yo wanso ai ma mi Sofia okwa hin aso ni okomate disi opatas okomate disi asori opatase oka Susana West reform a no o ye ma kwepani me boa Christian country ebini kase ti e betna ase no na oka kire me se me de me ma yankoye na ka ebebo bia no omo abechi aka na da ba ma no no nyem no wo yere na wo yere na mra wo ne na etwempra no wase ne ye bibi kire se wo mpe se wo ne ba no betwempra me de bia me ka kire ma unya se wo twa ho se tonu e de akora mi a bia me de me ka kire ma me ne se me ne ba ne wo ho na me ne boy bia tena wo ba ko nti ma me ne ka kire me se ono de tena ye tenya se bia e ha no but me boy na me ne na wo ba ko no oye twitwi asem kakra nti ne ba ne pon adwuma oba anajo nti e bi obetimi akofa bibie pra ne ba ne wo sedie nti na me boy ne ba na ma ne sese ni se no ma make na o si ada wo ya akora ono ne nya akora na me se okay ene e mate ene e course ne e te ho ena nyinse ne bae wase no o de adwuma oton pai enmele wo ye meat pa pacha ami o ye meat pa si kwa ho anajo kono ba ho da odisi patase ho dabi otoni fie ono aye no ni fie anajo anajo no e pai no adai no de drink aka ho pai ne nko a anwumire ne nkrofo ko fie koto any especially pa me boa obro no beso mo anu sura nkura nso am de wa ma bitie ne e de na asa wani je de wasa wo ho tawu bi no TV su no awaba no ana chesa ye me nwanwa se batai ka wompo de oba ne se wo mpe no wo na wo som obi ni de obehwe obi hwa gudie pa sha kura yachi wase no wo ba fefefe wa huni da kasai bronya yinku ana we kasa enuru ho ene wo still ano ko yi ani se ti ebetna ase na me se mi busuani bia ni ha nti se me magye atum se me yin se na gye se me busuafo me bo mama ne nti oya na o se wa busuafo be na akobo mama ne wabusuafo ba wabusuafo bi aba ha se ena me se me wonua mo nti me wo minua panyini wo mefre na ka ache na so obeba wa betna se wa beti agina mu ena o se ania me mfre minua panyini na wo mbra na me si ma me ne maye sen emema fo oni baba no wonder kasa nti na me frɛ minua na minua ne sɛ wɔno saa nneɛma bi sɛ de nya ade obeba nti o ma me di akire kura nti me ntuma adwum na me ntina me bɛɛ nti o mu sɛ bebusa me na me ka kyerɛ o mu sɛ minua ne se wɔmba nti nya ade amɛyɛ nti na asa o ma yɛ ne sɛ wa na wanyim onyinsa nti no ɛne yɛsi koyigu na anyingu nti wa fa onyinsa saa na o ma dwen ayɛ o nti mama busuafo bai eba maame no hɔ de betu na nim sɛ o mu de hye ne manyam nti sese no omo di nyinsan na eba fi e mama me ne ka kire ne se won de nyinsan de okase wasoma onsom because won jindi se ne ba ne me nanyam wo ka sa won koyi no afedi de de to aso yo onjindi se ne ba ne me nanyam nti e na me yante ka se na se oba no nso wo wa ha ye betimi abusa no ankofre ne ba na amba ye ka asem no ama ne ba na ametina mu bi ma wa munti o ma mi Sofia oko meteris asole opatase meteris oye meat pan adwo e o ti usi ne mama e ma nan no mu amusi magiga mu be kofi ho no muntie wache ne ba hyedem be ma totosi ono so ba mu wa wono awie suku ye na efia wakofo obi baba ne nanyem no de ne mama e kan wo tie ne mama de ani musie nkotu obi nyinsem eti monyeji manim e wo saa mama ne ho
oh ti ebetna ase kan ye no na osi a me ne ba na kasa na me didi natem na me se me mandi natem asem a o ka kire me wo fon so no na ye me ya okay say o ka kire me se ompemusuo wo ne fie ma me ne so ompemusuo aha na me ka se adenti no wo kasa ana akra na menyem na ye musuo ana asese obi na no kasa de ne nyame bechia ne kapa na ma me wo ka se kire wase wo so nyeti wo ketoa wo ka sem se kire wase se nyame bechia ne ka yo ewo wo mo dia mo se ma no na ne ante se wa no ti se dia ene se nye ka se ntia ne betna ase na me na ka se me mpa ma me ne chew ena me bu nkotoje wo nanim na mpa me pa ne chew ma ne ba nwalo dia me kan no ma yamfum so na me bu afu ensem na me tete na abro me so enti na ma me ka ena me pa ne chew ena me pa ne chew kra me so no otwetwe ne wo amfa nanko ena me dia me ante ka chem se menya pa ne chew ne dia ma pa ne chew awie ti mi hia na bontina me nchia me ti me kwato ade me ba na me hia ma me chia no ahwe me soro ne me fom no wabu me nchie no atu atene no okọ ase ukrafoni no atu atene no okọ ti na me frɛ me ante bo na mane ese ma me no me chia na onje so enti no me de enya ade a me fo so se me chia da ma ne so a make attempt bi ase wo beba ono kwa de efiri ho no asa o ma me na oni mi dili na ono na twe no akogina nchen yo enti e wonna yinsa ne epie ye na me ka kire ne se si a me ko hospital te o so ma misika na me de ko hospital o ka kire me se onye ready enti se me pem yinsa de me de o mnyambo na me so okay na mate ti na me ko hospital ya me madwuma kakra na maye na bisika na to eno ana me de hwe me ho akọ me se menya 6 months menya 6 months na me auntie mo se omo ntena se omema na send this scam na me say omo do omu ntwa so because o ma me kra so onji ndi say akra ne ye ne ba so omo do omu ntwa so say ye da ya me wa akra ne wi a omo kan se ye be ye DNA ye hwe ye wie na akra ne ye ne ba e ka ma bobia no ma gema ade ama me enti me de mo omo ha ne say o ma miska enti e wo ma na o send me 3.5 na me ka che na me ka che ne say me send ni sika ma ne back nti on de DNA no me twen yesi anyem kura yetimi ye na no ne board ti me dia me wu wi a ye be kwa akoye na omu ni na ate ase na me hwe me ho a ti me call me ma me bo ne manya 8 to 9 months no ma ye mre na me call ti me call ma me ona ma me say ma ba no me ja adwuma no ma betina fi ase bibia bedo omo so nti o so omo mo omu sika o ka che ne se na me send sika na omu send sika na ma send ya ba na se me mpe me pa enka o send anka mefa na me ante se ne mo ye kira akra no enye enu nti na ono so yesa na nka ye wo ba nka wo nti ase yesa ase ya ye bibia ma mo mremremre de mo pe na mo de ya akra ma me ne se a wo de ya te ye be send sika omu nsende na o masa afre omu na o masa aka ne biem ase me ante ya na ne buafu aye se de ne buafu ansa na o matinya send sika ahe na o me de beba 3.5 na do de ma me month enti awo ka me no na ye call atonsu hospital e na me call enti na me call me ho niam na me totoe no o ma miskanti ma ntoto ni ni na mi ti me sister ebi wo ha na o ma ka che ne se mi hia bibi sei to onkoto mra na me sister akoto aba enti me wu wie ye na mo ye MCS ti me wie na o mo se saade a e ka na e wo ho no o mo frɛ efie na o mo famra na se ne be ye o betinya address mi kuro no ama me enti na me sister so na ne hu sika ni na asa enti ye frɛ boy na was me hia details ansa na metimi akwa akopushi sika na mama na me sister say na obi a ye ntue sika ye de ye ma ye receipt e de ma wo ehia details e de ma wo enti me de asem na awo kan de kra che send sika ne ma me na me mfentia doctor for ne kana me nya akra ne mfia enti na asa wo twetwe no e ma me da ho ama me kuro no kura no na ensuo free mu ba
because no want me me dress man because I was a medias card hey and this a medias card about me who win so na we so yare me agi we so ato a na ye hwe tie na me sister bu fu ye na o ka che ne se wa send this kana ma obekwa akọ report to ma police for because do ye eya akra no ye ne ba senya ne ba ma wo akra na wi nti omombra hospital mu oni enkoye DNA na sumdwemra omo eyi o maso te o hwa na omo sende 3000 eni edi chia hospital for neka enti na aka me ba no enti ya na me sister se de menye sure se ska omo de abai de me frɛ kra e biem beba ena me de me dia kakra da me ho me di chia aka eni eyi ye eni edi kofi ba ye ba afie num aka ya betina fie ye bedi dini ade bibia age se ye frɛ ebo mama ne se ebia ye bedi di akra ni hia pampers ana se bibi sei na omo betu ni din akra ni nya 9 months asana no betu ni afedi e ma me betu akra ni din ye koye DNA ma ye DNA na wi mo koye ye eye ne ba eti uye mu wie ya mo koye ya eye ne ba no o se de ye koye wie na eye ne ba no ni hwe no mu ase wa ye na ade se de obenya na ode beba on hwe ni ye bosumi o mami 400 cedis ba no de se ye o ese o manage minim sa o mami 400 cedis cause akola won ko school a de 400 de mami ye be kan no kora che ye normal se ba wa ade a and ye se mi minim se min sumo kakra me be support so be support enti ye na me ka che ne se dan na metimu aso na ba bia me ye adwuma no so ekwan wa de bia me faka ntimi ni akone aba enkomba ntime pe dan ni bi wo sa side ho a na waboa me na masoso na me de ahan o se edan han de enye na adwuma enti oba no beda he me ba no beda he omo ba en so mbeto akra ni din me ma me mo de to wo manim se me dan no esu a omo be han ama me onne wafa ba ko ka editu no se ye de dan no se so a ye ma o maso nte tedi akra no de ne to han omo de ne to ne wafa ba ko tie friends Denzel adomako amoa to wafa Denzel krono be du se wa friend abramani me friend no ni nua panyin na me friend ne bo na mane me friend ne last say pa address ba wo ba ne di nti na ba me na me buy say e kana me boy me na mahu ni say ye nna na ya wo akora no ene ye boa no but as o ma me mahu say me na me pay me nyin na mawo ti me nkwa me mfa me ka enti me ka mabo bia free ka ben me nyem no a me call hospital no ka mabo me na so wo yo mblo 3000 be you eno dia hospital be no no mo de ba na sa ka na wo kan wo sesen abehuna no eno dia je search na ne wo kan na wo kan side ti say di prepare di dan no me ha dan ne ma me pa chai ne dan no me say e dan no friend brand on peke wo ye adwuma wo hin hospital konfa nochi wane ne maame ni nyina omfa na eso ye mo ni da ho eni age se call hospital de ko to ni in charge ni ko ho ne betwa ye call hospital ne de ko to ni in charge na ni mu e wo konfa no che ho na se crash ni o sise ya sa ne betwa because na ye frɛ ni omfa o frɛ maame Sofia meet pa wura patase methodist ono so mfa ba time to me soli ko sin konwa se obi nko ya abortion obejina ha no ma preach na akuo Mr. Champo problem do eso so for dance so for asamu ya abaye ya betan ya afeso working concerning me say no me ade no e me kakra na ono so no say ye di ka ka bi tira na ni ade so ono woto no me wo di ka wo ba ko so na no ayi ba ko ba wa entino ansa na to abrabo no wo bi move forward no say bo wa no wo ye adwuma ansa wo ti ase na wo tese na wo boy bra so na next one wo ka ba yo no na ka ya waro ayo hwade sisi na bontu to hwe nsimo ya ewomu sɛbi ye enipafo
uyefe uyema dia so efe ade na se test me pete usa na ma mi kwabane ni so wo yi sa ni me ba etwempra wo ya we awu wiye efie ono shino di ko yiye awo pese o chese kuku yugu ma mi aya wo wa wuda awu ba nurse ni wo bi se na abortion esitie mi o tumi akusi enkonya amen de ba sem chinchia wo se yesu se wi gwa yi wo mu chinchia kuku yugu you try to me just a man and make say I do people be eating a phone when pay you na me so na so me be no e to no dia and I'm mega media kan me meka senka you be tie ni pa senators na make na dani dia e so ha na wo ni mo no abrabo no bon ni so bi say e so hwe ba na so no so twi no so fia oti ase ni ma me na asili kutupa no so fia yedi se bi yo se na djuma fo hwe akola no na ya na a purpose of man ss me se me yes I remember the kind sir my crazy work ya che and not many ya wo me sabia no wo me no enta a chese and no me say of American akowa mu so you say dia just a little bit correct and so be you and so one ma and no me to me catch you say what ba so na hwa kan you be yan hye the kuni kuni ni me yan hye o ko fana to hospital no you be ko piri bibia ho no ni akọ you theater nurse one nurse entini ya kuni yi shani na se obi yi shani so a toju na bobra na fa hwe ba no nsusuaso ne de wo beka na minu aya sebi wo di ni be chi ediko tu fi ye ni wo tu wo ni ni edika e fi ye ni ni to so wo bi shofo ni ni to so ni san this man is wicked the team de papa entema e mi ti o mo mo pata se a ma ni shofo na wa TEC se patasio TEC of course so patasio method so fire we meet pa anaju and ye to obe bia ya so yi kuni fie amani be bia twempia bia no no na twempia no we nyabada we mi ya no no mi na min ka se trouble you feel say na mete ka sa mi suba no mi ya no anya sa mi ya wo mi fie mo ko na dare ni senti ono ni senti tiawa my lady emu oya o nenso makoni my lady me da ase my lady bon wanfo nyina ntie me senso bon tuufo kono wo mu ntie me the moment I obeda ne bon 1 bon 2 tag bia bebo ho ewiase nyina the certain question mark bia si ho a wo ba no wantie anyina anya wo ntutu ye ya ebedi wanim forever bon 1 tag nti tan ye tan obi ni nya agro bon 1 tag nti obi anya kunu wa wo ba ko ade asi ne mmiri wa bomu a wanya kunu biso ananka enya ne fort be ma bitimi daada oba ma ne wo ma no sanso so no oba bi wo ha ebetomu a ye ho hwie nye ye se ye nwia ba edie na be ma no medi ne ho yawo wo na wo hia time a wo ma me kura dwoju aba ye wo se hwinsi na aden be ma ne fiti ya no aba attack o ne ex ni ntimi nya wo hwe se na aka no enti nkanyin sen ba ye nka gina maami wantimi anyina afedi eso hu se ampa se ano ede kobosi abonye no ane edi tu ya so hu de abra yiye afedi o maami timi ka wo hye ba anyem se kind da ho anhwe ya wo bewu chinchina atwan ba enfam ei chinchina atwan se obi nkwa ya abo chinkowu emfa wo ho owu kura wo de wo no chese won sign no ma ne mfam suo ma wo fie ama asem na dimu a wie 9 months wakwa akwoto din mene na anka me kwon ka mesi mitrase mene no anka me nkwa da because of someone makeka ene niama bi amaye sister na ntu ne hofo se koba se kia na eke
wonom ye o madwene se wo mun take responsibility of one ne ba na onfa de amone yam kuro we mu ne wiase ayete no bon wan bon tu ni anymunyam hwe wade na mmema no kra de nka yitu baabi na agye nyame ne beyi beema bi obedo wabete wasemase ye de no to nchen a beema ne be se open ne obedo wo ne the moment ya bibi besi no bon wan fo de saa bon tu ti sister yi won tu ne ho fo no ma na adwene mu na maame no won fa ne hu ni da saa de we ya waye oye nipa boni ni ya mu bie bible mu asore dem wa wayatimi na nurse ni we kwotwe injection wow ne maame ka so onku obekun dia ne maame beka se wonye bi ode beyew we won kwotwe injection 10 mils in fa mewo wa we my lady maame fancy me nkwana adwuma ho pi me da ase Edru ho biem obi anfa no ho hyem anya sam ketwa ye ko bompa ye fabra eye du papa ko jibi ebe dwane ebe ko ni nyina da ye ne de aba ye fi ne nkyere ho eye du papa ye ko jibi wa ya atomene o de 2 minute mu a atomene no de 2 minute mu a na wo esen no cholesterol ji ni pedua boso mojabro so am wakoma bo kinkin ebe dwane afa kingdom ginseng power capsules bema wo be ginam prim na tremendous no so na tu na mu sa ya de 0597298855 levels training academy ye fi ni nkyere ho wo say wo man 1 year cosmetology pa diploma ene sua de be boawo o hostel facility o hostel de wo be pam wege wo be hye mo were wo fe be ye makeup se na wo je 9500 ate so de aba 35 eti ka ho na so ko na ko suansa no dwuma ibi ye won kran ye ne odogono senior high school no ne di enmwe from penny 0553 412 408 deku herbal center obotu yade na se diabetes ye tu ase deku enemu sa yade obotu ase be ma wa ye mere deku ama obe ginam hunsuawe deku satika so na ntu ayemkro ye free ho nyina otu ase e de ama 0243 205 969 ye wadum komai ye ni petrol gel enedi enmuhwe Kojak Farmer yemfi ye ni nkyere ho sisiye ipacho osi pro code eno ene papa no afiafie gina wo so ipacho pepubrefo ohini mu so nsuo wa ketenkete ya posen ye dijabidie nso atimu pa ebe yi usi ase 0531 070020 grow fine ube grow fine doctor so moja so ate grow fine ko kete so awona grow fine akoma bo kinkin grow fine bi me pa cho chima ni basa ko ji grow fine chima ni mo adududu ntimi mayi ji grow fine ni nsane pa cho wasori udua so a ko ji grow fine digital herbal center ye ne dia ba sia e ka no abontini mu a no watobi 0244596532 Karampa Malady the boy fashion owo niema no hwen ni pe gumi ko mu ya kama nyina free the boy owo niema the room across on so atwase me pa chow ye won crying makola eventual store etufo ne baako ko tubi na beton ye ma me be kama Karampa Malady me da sipi nyame nhira ho pa Malady ye nua ne ye betu nufo se onhwe no ho yie empratwen no Malady bibia anim sa so kokoye na onyim wo mu a eya asudie na dawo so eya na me ma no dodo na ade ahye omtrim se oba wonyim a oni nachi akra ne ni nachi nti wo na betete aka wo so ese kom di akra ya wa na obeba ho ana ne papa so ti baabi
tie be sire yenu aba ne se so okobium de o ma nani na ho so de o kire se posumotu o so duro ya abu yi konko gibi no onyi bi se de be ya wo so be ye dia no de sinye makwa omo no ho ban ene o mo de na de bi hye o mo sawo ne ade ko gibi hye o sawo so ebitim ne o yere o da bi we de hu se o malegi ade e koso ya zei ye bisakra no dodo na enim eti maledi omo no ho ban na maledi yanka bibi nkire maame no matadis ni no maame sofa ya okọ asọre wo eye patase matadis maledi asem ese se de ahisem si wuo mo no tunyinse gu kwese no wo se ye de koto makuo mpanifu anim wo sa patase matadis wo no mo frɛ maame ne bisa ne de nti a de Kristo ka sɛ obefa nipa so aye no ɔno de wo so wo mpene ma ne mmam ɔno de ɔmpene ma ne mmam makuo pani a sɛbi wankasa wunim sɛ emojahwiegu eye bɔne nanso still wo se bɔne na obedi maladi eye hisem ye nkwase asem eduru ba bia yentu awofo no ebifo maladi sa awofo ebetim de omumma akonsohwem wa bra ankense se basa se maami upiapia akura yachi onkotu nyinse ngokwen wa mabiema na de wafa wo ba akomoso na sa wo de wafa wo ba usu kwa sori da bia timduku ashe mekuo kaba de koba da bia sana mekuo no mo kyerɛkyerɛ wo sana mekuo no mo kyerɛkyerɛ maladi anka bi nkyɛ maame no onye papa ye minnim wonka na numu asɛm bansɛm so watima bie na no aka ba akokora sɛ onko yin sengu a na sɛ Kristo na odi na chi sɛ ye be ma patase matadis fo aso ate ye be ko yakoto sofo anim ana etoso bi maladi ewiase sɛ wo probri tetreta no wafurudua no wagem na abegu fom maladi sa branti a woye nurse wo konfa noche na sa brei watimi afo ba na twempram fie miensa enyemo ba so nkoyinwu wakowu mayedie ne test eye wo ba wo se ne hwa ne kyese wo de wumfi na nyo na be haidan ama akra na dem na maladi ensehunu no to keka so be ya patapase ya maladi eye na institution mi ti se no ya no mo pese bibi se ye mro mo mpanifo eti ye asem wese no sa brantie na anfa ko no amie ne na nkasa no ye mekọ de koto mpanifo anim no mo mfre no won kire de nti odi sa nkwase asem no ye na duru ba bia maladi akatua bi wo ho obenya na asase zo sam ne mama no maladi sa brantie o mantima anti o mani anhwe akurai ama na koma nto ne yemu a maladi ne ma no o betima hwe mma ya bia mo magya wo mbasa o mdo mo se be bɔ adwen ama obi akofa awe se de odi yehunu ya na kire obi de bi be ye wo o mo ye no mo furu de ye sane o mo a o enei ufri se o ba ne ye nurse o ma ne mfa obi asebe onya ba adwuma maladi sane ma we ti maami se ne ba ne kofa abeba yi ana nanka woye sikani bi ba bi wonu nsema maladi sanko asem ka maami obedi ahiafo ma na tambia enkwase asem se ye di wo mo oba kwa nurse ne de ade a nurse na oba ne ya wakofo oba ene na nyem awo a ose won hwe no nurse ne de ade wo ye nurse na wiase nyina no wo na hye wo nsa na sebi obi anyare ama hospital adwuma be na awo ye ho enkwase asem se na wote ho wusu nim se obi kowo a ye totɔ ne ho niema nyina e de ma no nurse ni wunimo eniema ye de kowo nyina wunim akra nyim ye tie na num asema nya de awto ba akokra eti sa ka ni nyina obo ye nyina maladi ye kɔtenase enhyehyɛ wo ho wontua sa sika no awade de nya force sa be ko agya wo dadada wagye atum so agya no enti abrantie no ye beba ne mpanifo ho o konfa no che wo amu tie ye ya mo ye nurses wo ho ana doctors mpanifo bi a mo tie nka wiai ye sere mo ye fra abrantie ontimi mfa sebe ne be ma kokwa koda matu wiase enti ese ye mfa akra ne to kwa ho obe hai dan no edan de obe hai edan ne de obe ene mami Sofia Methodist o me mekọ ho kwasi ada mekọ asọre ho mami Sofia nti mekọ Methodist e wo patase ne poni ya makọ sofo from mami Sofia muntu na de so mekọ tale mo nwro onu na ni sika ode pom ya so munye adwumboni woni tiri maladi sa nyame na nipa bi de kaka wo manim no ye behwe ne ahohoro afiro manim ene ya timi mami be kenya mi asema chehwe enkwasi asema wote efie wodi uye meat pie na jo dia unko meat pie no ebusia na Abraham pa ye papa ya oba ayeyi a ya se wa oba bi so wa nyemama na unkoda enum no information free UK hoba pompesa yes wa Methodist ni ai a o ka bus e wo West Ham
na kwan ode ne yira fa so UK ho ene ne ma no e wo saa Ohima Rose you na Hima Rose ohu Hima Rose kwan a wode ne yire afaso no etine kama ana ati no na abeche no a bogamuya ne nothing futuo ched wo kwa akotoba adwale abo no a en broken heart nti ontwi ne se a na numu botwa wode ne namu me see boy ba komedi ye mu sese friend sapon ose ne sister no wale no na kwan eni pa be ye fo medi ye mu se kwan a wode ne yira fa so ye se friend Mr. Siedu o ka basi muya e wo UK enya asem ketwa enie ene ehurei ene boso no ene ehurei ne se achi se ko se bo fini si no ne se achi nam se ko na se wo ba ga se boja ne en wo ma agwei na Hima Rose ya also o menhia se wa won kola num to aso ye ja ne yere ne ma ho abetena abehwe ne ma abepa hye no ojai pass ai wajai won twi bi baby ma japade di mama bi bedro tie enya se betu a tuagu on fo mo fra tuo mo magu ena oba ya we aye no krokro de john eti ye nkodi akiri ne kama ana ache no so oba ne se won hia no eja heba e opoku ase ode nkura ne ba begina ma le de eja heba ho no ye se sam finfin ho no so obi kase ho na nkran wo na o hwehwe me ho na abewumi a enko criminals odi agomba robu sisi ayo ndi eja ho pe na je ne bag no buy ekura na e ho abon futu o mbeje ma nani so atane etene nwan ye de ekwomje ene wo me wa beje ne Ghana ha enu ano no eti wo so de nkura num ni gira kwa ho omra meji wo maledi neze eja comatadis ane e wa bruchire wo ke ho ana ne yire ne ma ana mami sofia zo ko matadis wo patase enti sana sebe mami bi ne de matadis ne ba mboa baby mema o na se ni ono na yire kan Susanna Wesley e makuo no ono da no oso onye papa oboa case number 3 hum smiler na hum free by agona wan obo ne kwadu na Nadu Francis USA abrochimem ko oda inko mami phone ne to silent na China phone uduma ehu uso ehu Ghana fo ma ba wasu ban te se China phone uduma ehu uso ehu fansa to Quran ne so sanifa no fansa to so bodi e Bacha frame humu Sumaila. Usada Quran so. Usada Quran. Sasa ma obeka. Atima mbeka. Ye no kre. Allah muwa. Oda. Mama assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Enyumre. Enyumre de bako ma. Bacha be 2 weeks ni. Ala mo ana minya message on my phone so. Na me koto edita na me reply ni. Si ni edi nkomo. Si o ya no se de we amene ne kasa no. Me kasa ne de ne de patama asem. 2 weeks yemu. Okay. Si ho ya kasa edi nkomo. Esra busam sa adwuma be na me ye. Ala me so me nyanya adwuma bia but afa na mpesa me de. Me start business ga me ye. Ba me kutankala tu. So it's me from near Dim come to my friend near Dim come to live Friday. I no say obi a free her I ba I go treat. See on said or sending me scar. Na me dey did drama ni pakra na dey. That's who we dey tell pride that day. And wa me dey you. Ah, no izo. Sa lie we that day. Omo did the prison you. We dey watch you move. Oh, na we dey plan. Bayi ebra ba kwa ne no tachi mai. Ah, Lord. Ya ebra America ye dig ekolaki aba. Obeji nu kumase. Jiji nkrofo si komuye no obse on takrante ekura. Emfa mre. Nipa na obeji anaje bag no. Jiji nkrofo si kane ade ebeji ne ma.
this can on pesca bears out and bear 30 million. Baby 8 years ago, Nini Skakato. Or the 8 million share will be a laptop on a phone yard or the Akran table she and a Safo. Gia Kulak. What I can't tell you about Kura. You could be sooner such a water meal. And the work will Blay and Trappy. Touch my holy family. I want to go here. Only 3 days. I seen any so bad. I what on yes, I say, you know. Sir, Mrs. Tabacco, also. Ama, radiation, man, you couldn't. Hey, man, you could man or frame was so sonful. Now, may so many no fool. Oh, since your grandma, what you store, Daddy. All of these peppers. Every gum, mamma, Tolly. Hey. Mammy, Papa, what do you when you and go for the sequence whatever? Trakranti over fool. Mammy, what I can't take it, said you when you wolf fool. When see no more friends there. No more pretty near. Divi, actually, obey police what you for 10 million. Hey! Stay. Obo say go jini fi ewresika okwaje bosia say the cool frame rochire ba obo betua no hands down obo use carry help na phone fon you phone na account en kwan akaja so na ni reba yeah tino sala we die tete lie and what say obi banti dey ti me Bindi drama ni pakro no ene on famra Friday and bear for more no discover eh rati any pedi boni you ti bo one of friend bear for no say me fam Ghana card and send na this Ghana card no bet me dey send this Ghana so na ti bear for am dey sending no so first I sending ti me ko he me phone no so na me ko he na eda so no I send this camper. Hey, drink is about. Oh my God, na. Nyami be kuyi. Mes me to be se me ho kire minister bia o mo nti na me kana ma me se o. Se nipa na fra o sa dia, ni obi su sika o me ho. Je na kwa sende no. Ukoyi a na de abre. No se sende this kind of anya dey. Nipa na o ti me ndi dwama no fambre no. Nipa no so o nkoko. To no afre o. Flat be to Monday na pa be 7. 81st kan bra. Na onu ni dia na o sende we ni ba. This Monday ni makoyi. Say na wo de call. I 70 million. E dia na manko. No se to de ope fugu, ope mo, ope adwene, ope kofi. Famo brand no America. O se famo brand no US. O se be before mo se for money. Ukoyi picture bi aba enyo no a. O the picture bi o de be ka say ono a oboa obi picture na o mu koyi akofa semaba eti wo Sunday 7,000 ko na heden me Sunday and Monday nra na me se me kwa koyi scan no am ko commercial bank ko dura me ba wo so hu se ska wa send da so wa send pipa ni bibia da so na ti me ko duru ye na o say aka code bi nti friend no fa code ni nya dey send o say bia na ni pan be fa ko no bi code na send di ama eno ano Francis no so a wo frɛ no so a enko bogan so e achenko eno ina ma pie face susu fo so abegina ma me no so mu gi ni sika me so ha mi timi ni mo bia wa ha ma ka say bia say nje say yanya dai ya because picture bi om de be ma ne bia nya ono picture bi anya ono I the picture bi akoto so e be nya ma me obi picture na o makotwe na o mu di nkwase ase oni ni video call WhatsApp call hu nanim tacho dai ma hu ni na ne ya brand hu nanim da ne picture so anfa bi amle o picture de wa send me obo anya ono a obo a nya ono a ema bu ye mistake wa hia will be 2 weeks hum adai mo ka ve mo mi enko doctor me amomla na ye mehwe de be 10 minutes na fe ni wan to no o ti yanka
or Sunday Scabby, Sunday no command, or use your bibia, come, and what to know what Nipa or the Omufi America, Abano, and Yasam Ketua. It is all yare now tea and come, so, but more than fear number, National Bra, Oba, Huberto, and near Kumasan Kunia, or and crying so. Your Achimota, Echiho, Alaji. Number Albefre A 0500 444422. No aba. The how be no oba ebeko. Say ye esichire yare wadwon so ama oswati. Unayeti treaty, usayeti treaty mpabon pushe wa. Ifrita unhu anase ura unhu. Do baby crano o nemu ayeti se foam obi ba o se me nemu na ti se nia metietie fufuo mu se sana uhu a bomoden so beba principal na opa bibia be kama number ni 055 333 9915 Kevin ready ya dance no obetimi abo ba kumienu bi amaye if say ya na yenko kasasa obi ho a wase o ansemi de dodo but say what free omu abano ensemu a ma hu say asem no kre ene ye ka no afena no wanante bra ma bre wi asia me wona ma reason kwala we abebi sabre ya omo ma me di afenkubo akofa yare a wabewu dum kwame akwa na yi say ye ne ma me yi nyina no onyem me asem foforo ti ye ne ma me yi na no onyem na omo enti abusua Prince Emmanuel yare how be kutu na uyi mframa na okesu ansa anadwo no twetwetwe no ho ni ade ansa pe no mo sorry eniema ekos wo Prince man no ho nya asem ketu anti bo modern so beba wafu na ho no kidney no enya adwuma ya wa brochefo bebra mu kidney problems o mdi aba nyankopɔ adom ya solve am mu Ghana house bebre sa kidney problem na wo wafu na ho na se atatai ya do to dialysis so anye ya ba Prince man no abibia be ye fi say ye ni menuane nura de ma wa very per kidney no say hepatitis na ye o and also no oba bibia be kama eti ya number ye 055 333 9915 and cry 0500 444422 takrade so ye o apramdo also so number ye 0209 942066 eti bomode fa oyare ne bra na nsi enya akoda ketua bi emfie be dumie no akoda wadi diama ne cholesterol enti kakakra bi awurade nko a enka akoda ne efrimu na nsa ne agena to hospital ne ayi no na nsa ne agena to hospital ne ayi no ne de oxygen simu so ensem bebre enti obi tie ye nse ye kasese ya na obo ma me mane odne baaye no pa akora no yewuza cholesterol na hana ma kakra bi na ne frama esa na ya ne ko bono frama yasesa na didie ma ne no akora no ho ato kra enti Prince Emmanuel de odi asem adanse ya de bocho misa kare oyahu ebi ho adwuma ama na afi wabo ma etefo etebi abrochefo enso betimi afa number WhatsApp was 055 333 9915 ubetimi asende WhatsApp message ubetimi aye audio message no asende na afi yahwe na bibia se e ma ne aye awurabi fi Germany bae na ono ne case ni de na ehu kra chese no so ye adwuma chemical factory bi na chemicals no wura ni mu ama te bia na ehu uso mu na hu hwenu hwane na hu nyi na hwenu hwane afi wa hu chese situation na ye Germany doctors are very good doctors now so mu anso obaga no mu se de drain de senate bi obewu ena obaga na ye ho Prince Emmanuel nyankopa adom ye niema papa white powder ni ye juices ni ye linses ni ye sisis ni ye nura hodoi ya de mama mi ya kakra mama no ho to no kra osa ko Germany wo mu hwa broche ba se mu bewu bebre ya ohene baako anozo no America ono ankese kra no a medical officer wo ho onya prostate onya diabetes afi hypertension and o say obewu abroche ho de obeba fi so yo hini mu a onwu obi krom and oba ofi America ho ba oti wheelchair mu otumi nante makura no and obesi kutuka
no besi kumase ha oba no wate yenka no oba ne puma kuma hwicha saa kakra obia na obewu no ne ho tono ama na nei eda so tiase enya asem kitwa na oba no wate hwicha mu na enne emfu a woye ne nyuma woye no uhu ebe onwa eti principal no de se obo ade time or the mouse so business as sunya so nku ade na oba ohobeto eti said die oba ohobeto eti bo modern so be baye okuma setafo ye ben okes ofu tafo pankro no trotro no wesi okes junction kache mate me said okọ ubesi okes junction usi wa na fe obisa se ope Dr. Mehe Hamasue yakoda krado beba and I said Prince Emmanuel and now hospital no a omudi aduane eye aduro bi so bia obechew it is a yare bia agigi wache in fact wo mo eba ye ho no enyina ye miya omo machina che wakoha wachinsa nti obo oba se mesika nyina asa mesro enchi mo sika nyina ansa no aba bo modin sa woti enken obeba oba ohobeto obusuani bi wa brochre obusuani bi oba bi a wo yare no watinka fa number emano 055 333 9915 na on frey ya ne ho ebetono I just said enima ekoso Prince Emmanuel hono de enwo omu akansa ye omu owura baako ninua ba kansa ye no nunufu ema omu eyesese ne aye no de omu ye ho hwie nyeye obewu ena ninua ne free America hobaye obaye ne bre Prince Emmanuel kakra yankupo adom ne ho atono a osan ko na America o ne ho atono fu yono nko nurse ni bi so edi mami bia onso no mama no bosumi nsia free Philadelphia ebaye onso so obaye ne kakra mami no enfie be se dunu kopim aduonu ni mami e man bosumi nsia no odaso tiase enne ewo apatrapa kumase ha eti abusua se yare bia ha wono se onya du Prince Emmanuel nko ade a na se ebra onyankopɔ de ma se dinu so ya obe sorry enti misel se sichire ya di o kidney o liver o se ukoto dwe usisi ya de ben ya de no se odi nko ade a o de odu Prince Emmanuel a oho ebeto enema ekoso ho enwanwa papa bi na oboase o se ne ba ebo wa bosumi nsia eni ba bia wa funa nko eni extra bia wo mo anye enti extra hodo afi kra de chenom susu se bia obo ensamawa enti school okokra na school for pedifon percent on my school no no family sankwara oti yenka odi abofra no bae obaye no ni na nu ni nansa white powder ni juice ni oil ni ma ho ready man no rabasa etuko chese papa no ngongongongongo se ehi no onchini fa akoda no nkoye se onti mi se obo modern so beba owura bi won free be kwai ono so ni aba no otema onya kidney problem ohun na fun nyina hohun ye ni nasi nyina tata akoda ontumi nyihome kra enso mu de no ebaye ye manu nura pepa eko enti odofo wutie mi se ye yare nko ade amesro entwentwe wo nase na fe ye number no ne bra oba ohu beto mesese emfia onyankopɔ de ma o se bedina asase so senso nko ade a na yare na ba Prince Emmanuel se ne ti bia on beto wo mo nya stroke a titi hwiche mu a ye pie mu ba o ye mo mu no ni adade o betia dakro obehwe no ona obey obakwa wu no se nipa smesi mi za oba kosa afi obeba bio no wa fefe kama aniti yade bi ena etete wada so ache wachini woda dem ya brew wode pe adunfo bi no mu famra yade oba ohobeto senia etie no enti Prince Emmanuel ene ne mo ekasa no ya branch ba ko tema community 5 udru ha eno so bibia ohwe bia o sabe katakra de 0209 942066 na waba white powder no abusuafo enkonya eyiye no ehu na enwonwa eniema white powder ne ye no ehu na enwonwa eburu adwene ene ntiase so ye juice bi wo ho a juice no so abusuafo chese Prince Emmanuel ne ma de ye nyi bi enje bi juice no vegetables ahuru bebre
ɛne ɛde afa afidie mu ne ɛtwe mu nsuo ɛne ɛde agu tuo mu na sɛ ɔnom baako a ɛyɛ ohu adwuma te sɛ nea maame bi a na ɔsɛ nka yɛkɔyɛ no operation juice no ɛyɛ no operation no yɛanya nkɔyɛ no operation no ɛnti yɛ number no 055 333 9915 yɛwɔ ɔtafo ɔkyena bɔ mmɔden sɛ wobɛba woba a ɔho bɛtɔ nanaya ɛne mrs champon ɛne owura brampa yɛne ama mo white powder no bi yɛnim sɛ na ɔtwerɛ sɛ nɛ mo nso mode mo adanseɛ bɛba sɛ ne ibg ɛde n'adanseɛ ɛbaa ɛne sɛ ne a sɔfo maame ɛnsoso de no de aba no awurade ɔnhyira yɛ nyina no yɛda ase ɛyɛ no kura turo doo linseed na megyeeɛ no wodi wohono nom anaa wode bɛgu aduane so anaa nkwan aduane biara na abrampa na sɛ wonom linseed na wo adeɛ bɛkyi sɛde w'ani bɛtwa mpe no ɛnya sɛm ketewa ɛmɛ yɛ sɛ weekend ma kɔgya me deɛ no takyi man wodi gu wobɛda na wode agu nsuo mu anom wobɛda na adeɛ bɛkyi ne w'ani so paa nneɛma ayi no Dr. Meham na duro die abusua owaduro enti anya agro die kra oba wo mutrase na asɛm yɛ tu ahyɛ kyena na yɛ investigation ebi ebedu ɔkyena no ne ate ho pupuye bi why enti de ayɛ ne de yɛ mɔso kra ɔkyena yɛ busebusa kyira hwɛ sɛ ɔkyena ne yɛ hwɛ sɛ ɔkyena no Kevin mo ebe yɛ ho adwuma na dwe am yɛ nkwa homa ne so simedu na yɛ mpɔn yo 05519319 hello 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 Wana na tu hello Pacho yen afternoon yenti o Pacho no question na me sese me ni ta ba ente na ko rent baby sorry that frame se we ti no obedu we ti ka set me anam se bra why on ane do ka te o pa no different life so ni ni jeme ka fi de nko yen nye mo naked na ni video call ana me so ya tidim eno san ka te ya no te di ye ana ka je se bra na mayenye ko na ni we sa me no be ka iho ate jo san fe yo Tomo, ko to le nfio 2 weeks pa wa ba da je my desperate say o please the phone na ya am I lady hello wana na tu hello yeah hello Pacho enti o Pacho me de sister na sam na beza me kakakra yo ono de e fraud normal fraud no anya dia bit ma ya hu bibia me ya na di MTN for ho ya obibiri ai mo si ya register ya Ghana card ya register and so fraud bi se ko so mo timi mpirezi ne nkwachi ni pakro na oye mo no ye so mo ye sa mo su ni pa ne o mo customer etu o mo ko fa o mo customer no MTN for har no we dey boy me so mo di get me o mo fraud me da but na hu say ya fraud ti ma yi mani but MTN for na ye fa di nti de me sla man say for the men's form go krono na ko so in the MTN office for na yeah that's it hello ma'am enti o good afternoon if I tell me say you yo le tia abusha for e food na ene atome se me start akwaye we mi abaya na say ka tell play onko yin say me say wada na da so mi ya e bi to no na fe mo so da be ni a so na mo so mi tu ni e be ba da ko pe mo na me awo no na ma da so ife ti na mi jina ye say akwa ni so ni na da so yin say
No custom na mtu ne fite. Ya se ne wo me. Bia na wo de ba ko to. Ise ni pen ya. Na wa wo bi ti me se ma me no. Na me di ase mi na mua se na fu ye ko yi se no. E na mi tu ni fua na ya me ya dom. O ko wo ye no ko wo abaya. Afi o ko wo abaya no pe na ma me no. To ko ni ti o 3 plus e ne den ye. Na mi fua ne bi. E na me ba be me di ase le aso ma me no. I don't know, my man, I'm not very sick at the pension. Naming, I don't so many things. Oh, yeah, they're not the penny. Now, my 1 year, I can't, that mine. My million is one, I think I also don't feel so safe. Maybe a million, then a orphan tenant, maybe billion. I said, no, my even Kenyan Korea or Nawa and Tamibosa Gopano, so we're not grandchildren to Mrs. Yaka, you know, people, but I'm about to take time to be a 5 years and answer. The best say, then you Maka and you while I feel on the war, it's too practical. If I trying to make them, and it's more money. Yeah, that's it. Hello. 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 Yo, ain't you? Your friend Mr. Fishman. Yo. Let's lady. And then grandpa or the fire or Cathy, yes, so. And another grandpa fire, we are man in fire. We have been a meeting. So, about what we by the to say. Unquestionably, I just think and some of my young bro. There's some property my nursing. We young the opportunity to nursing. Now, who could do what more? What price? Now, you have to know the matter. So, I'm not there. And it's not nothing to say no. When you didn't have a and you see some better at the phone. If you need to you man from. Give me about every day, man. Oh, and you never there you walk on behind the man. You tell them to different kind. Never will you know. One who ban the Auma who you at the Aumi. Yes, Roman who ban at the Wapalan. Hello. Hello. I joined you. Yo, Madam Mr. Wa. Anything for someone, my brother. I couldn't offer no kind. Mutuma young with Yanka, and Casamico, and film. Not Toma, other network, sorry. Almost such as a Tapatana. Almost my year into when you escape into the moment of the year. Life insurance, my registered life insurance, MTN. And my registered life insurance, I'm with you, I'm my wife. No, I feel LA. You said you go for, oh, I'm very sorry. Almost you need to come on my wife. My wife is a social hospital. Let's say, what more than 1,000 cities? This me, I think it's all one. Engine, we fret. Magilla, we are fret. We fret. But, madam, what of it of I am seeing front to among 1 city pool. Yes, we check it. What more than 1,000 cities? Well, life insurance. And you know, I can say, I don't buy a say, over wire, but who found nobody a buoy. But, life insurance. What to me? What to cry? What to me? Let me yell my brother. What was it of Miss Howard? You actually made to go for me one wife, one or so the hospital. It's empty for body, won't go kind of a and won't two than a look other network for that's it. That's it. Hello. Hello, my name is afternoon, you. But I come down in the Pacific Answer. You. I think I submitted this. I saw to me say, you put a bit of the mamma the your movie. The your movie, you. Hello. Good afternoon. Afternoon. I mentioned that I can say, United Nina on it, a buyer no warrior. Never be a in China when you send him to Chacolano. Say, Abayano, I would that. Aha, and Acolana, but Magia, or Besha, one
ọba ne ba no eno ho ayi na ọmụde faso a ọmụ fese nka ọmụ ko yi ni ni figu no because ọmụ pẹ no o ntumi nsa ba no ma no na bibi ansa ba no ma no ọmụ aso den aba no ma fo no ọmụ aso den enye yiye we bi ani ti okula beba wa nya pass to beba no ma bibi o kan so a ni ma mi se bi ti e dia ti na dia man ma fo ni egu na nkata dia no kan no. Hello. Hello. Pacho ntio. Pacho. Ankomo design. Erade adom. The do go kwa media no wan in town. Ka di na ba ko pa. Maji asantima nyina boso. Mo ani adwuma pa mo ya magana ma nya asantima. Na lady di ayami ya pa se 2 weeks pe. What now? Hello. Yetie o. Na 2 weeks pe. Omo ya chima frodo no sana mesre. Ese bi na picture na o de be mamo no. E bia na eye no kure. Nti mesre mo. Wo da mo panto mo ma na ha mo wai. Why down? Catch you, I'm going to be. I'm saying, idea see. Bye. Hello, me dey grow fine. Wonu mo ato, wuntu mi ni di, wunnim ni entira.